Tranquilo, tranquilo. Pejuang Palestina baru-baru ini kembali memberikan perlawanan terhadap tentara Israel. Tak henti-henti pejuang Palestina itu mengirimkan serangan balasan ke arah musuhnya. Seperti yang terlihat pada rekaman yang beredar di media sosial Telegram pada Rabu 24 Januari 2024. Dalam rekaman menampilkan detik-detik pejuang Palestina yang intens menggempur pasukan pertahanan Israel atau IDF di dalam sebuah rumah. Tampak pertempuran jarak dekat terjadi di arah ini. Disebutkan dalam keterangan unggahan, rekaman tersebut bocor dari seorang tentara IDF yang mengungkapkan momen ketika pasukan Israel jatuh ke dalam penyergapan perlawanan beberapa hari yang lalu di Gaza. Diketahui insiden ini mengakibatkan korban jiwa dan membuat kubu Israel alami kerugian. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. קבלו, יש כאן ידיעה. זהירות! שלא יפו דוצים, חבר'ה. Tranquilo, tranquilo. אני מלבון ונצרה! תיזהר, צאו משם! בטוח.
זהירות! שלא יפו דוצים, חבר'ה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.